Beograd, 1918. godina. Prvi svjetski rat je završen. Na ušću Save u Dunav stoji grad koji dobiva novu, grandioznu ulogu. Postaje prijestolnica mnogo veće države nego ranije, središte kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. No, transformacija iz pograničnog grada u europsku metropolu nije bila samo pitanje arhitekture, već i činjenice da grad dobija novu, važniju funkciju. Dok su se u salonima vodili sudbonosni pregovori između predstavnika države SHS i Kraljevine Srbije, koji će 1.12.1918. rezultirati stvaranjem zajedničke države, ulice su pričale drugačiju priču. Grad je bio pritisnut golemim socijalnim tenzijama. Ipak, energija promjene bila je nezaustavljiva. Stari temelji su pucali, a na njima je nicao novi grad. U svega 2 desetljeća broj stanovnika će eksplodirati sa 112.000 1921. godine na preko 320.000 u osvit Drugog svjetskog rata, usisavajući ljude iz svih krajeva nove države. Beograd je postajao centar u kojem su se miješali dijalekti, ambicije i sudbine. Politički život međuratnog Beograda bio je sve samo ne miran. Bio je to poligon za ideološke sukobe visokog intenziteta. Već 1921. godine zrakom promiče miris baruta. Komunist Spasoje Stejić pokušava atentat na regenta Aleksandra, a samo mjesec dana kasnije u Delnicama stradava ministar unutrašnjih poslova Milorad Drašković. Odgovor države bio je brutalan. Donosi se zakon o zaštiti države, komunisti su protjerani u ilegalu, a njihovi mandati poništeni. Dok je politika ključala, građevinski pravilnici i urbanisti pokušavaju uvesti red. 1923. donesen je generalni urbanistički plan koji je po prvi put vizionarski predvidio širenje Beograda na lijevu obalu Save, tamo gdje je danas Novi Beograd, i pretvaranje Ade Ciganlije u sportsku zonu. Gradnja je hvatala nevjerojatan zamah. 1920. dovršeno je samo 28 zgrada, a već sljedeće godine izdano je preko 500 dozvola za građenje. U samo 2 desetljeća podignuto je gotovo 8000 stambenih objekata. No, kontrast je bio vidljiv na svakom koraku. Dok su nicale luksuzne vile na Dedinju i Topšideru gdje su nekad bili vinogradi, čak 82% Beograđana i dalje je živjelo u tjesnim, jednosobnim stanovima. U međuratnom periodu gradi se niz monumentalnih palača za administraciju nove države. U ulici Kneza Miloša 1928. završena je palača Generalštaba, odnosno Ministarstvo vojske i mornarice. U blizini je također 1928. završena zgrada Ministarstva financija Kraljevine Jugoslavije, današnja zgrada Vlade Republike Srbije. Nasuprot nje dovršeno je još jedno zdanje u kojem se danas nalazi Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije. U vrijeme kada je podignuta, zgrada je bila jedna od najmonumentalnijih u gradu. Ove dvije zgrade posebno dolaze do izražaja kada se promatraju iz Nemanjine ulice, u kojoj je također dovršeno nekoliko impozantnih zdanja, od kojih se posebno ističu dva. Zgrada Ministarstva prometa, odnosno saobraćaja, u kojoj se danas nalazi Željeznički muzej, podignuta je 1931. godine u ekletičko-neoklasičnom duhu. U blizini je pred Drugi svjetski rat dovršeno Ministarstvo građevine. Mnoga od ovih zdanja vezana su za Nikolaja Krasnova, ruskog arhitekta koji je najznačajniji predstavnik akademskog historicizma u beogradskoj međuratnoj arhitekturi. U gradu su nicale palača za palačom, a jedan od simbola Beograda, Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije, završena je 1936. godine. Zgrada Narodne skupštine osmišljena je i izvedena kao monumentalni reprezentativni objekt izgrađen u stilu akademizma, s izraženim klasičnim ukrasima uz neorenesansne i neobarokne uzore. Međuratni period bio je doba velikih građevinskih zahvata i nastojanja da nova država impozantnim zdanjima koja su predstavljala njezinu administraciju pokaže svoju ulogu i veličinu. 20. godine prolaze u znaku nestabilnih vlada i žestokih parlamentarnih borbi. Radikali Nikole Pašića i opozicijski blokovi smjenjivali su se kao na traci. Nakon Pašićeve smrti 1926. politički sustav počinje pucati po šavovima. Kulminacija se dogodila u zgradi Skupštine 26.1928. Puniša Račić pucao zastupnike HSS-a, zbog čega brzo umiru dvojica političara, a zatim i Stjepan Radić, vođa Hrvatske seljačke stranke. Navedeni događaji gurnuli su zemlju u kaos prosvjeda koji su se jakim intenzitetom s mnogo uhićenih, ranjenih i ubijenih demonstranata odvijali u Zagrebu. Kralj Aleksandar 6.1.1929. ukida ustav, raspušta skupštinu i uvodi diktaturu.
Zemlja dobija novo ime, Kraljevina Jugoslavija, a Beograd zajedno sa Zemunom i Pančevom postaje posebna administrativna jedinica nazvana Uprava grada Beograda, izdvojena iz sustava Banovina. Beograd je kao sjedište državne vlasti imao sve preduvjete za ekonomski procvat. Nova električna centrala na Dunavu pokretala je industriju, tekstilne tvornice, pivovare, šećerane i mlinove. Tvornica Braća Gođevac 1935. proizvela je prve radioprijemnike u Jugoslaviji. Brodogradilište na Čukarici je nakon rata obnovljeno i modernizirano, a opskrbljivano električnom energijom iz centrale u Makišu. Broj industrijskih poduzeća je od 1919. do 1935. porastao sa 67 na 173. Najviše je bilo metalurških poduzeća, a slijedili su tekstilna i kemijska. Nakon postavljanja odašiljača na zgradi Srpske akademije nauka 8.3.1929. Radio Beograd je počeo s eksperimentalnim emitiranjem. Grafička industrija cvjetala je zbog ogromne gladi za vijestima. Zavod na Topčideru počeo je tiskati novčanice 1929. a grad je bio preplavljen dnevnim listovima poput Politike, Pravde i Vremena. Izdavali su se brojni popularni i znanstveni časopisi za sve veću i raznovrsniju publiku gladnu zabave. Zabavnici, muzički žurnali, modni časopisi, tehnička literatura, mnoštvo je preplavljivalo kioske prateći ritam modernog života i njegove nezasitne potrebe za novim sadržajima. Međutim, svjetska ekonomska kriza 1929. nije zaobišla ni Beograd. Pad cijena, bankroti privatnih banaka i alarmantna nezaposlenost obilježili su rane 30. Na burzi rada 1934. i 1935. zabilježeno je preko 220.000 neostvarenih prijava za posao. Tek od 1935. privreda ponovno oživljava, potaknuta državnim narudžbama za vojsku. Avionska industrija u Rakovici i metaloprerađivački sektor postaju motori novog uzleta. Uz ekonomski oporavak sredinom 30. dolazi do novog zamaha u izgradnji značajnih objekata u gradu. Palača glavne pošte dovršena je 1938. u blizini Doma Narodne skupštine, a sada je izvedena prema principima monumentalne akademske arhitekture. 1940. izgrađena je crkva Svetog Marka u srpsko-bizanskom stilu po uzoru na manastir Gračanica. Iste godine završena je i masivna zgrada državne štamparije poznatija kao Bigz. Kolosalna zgrada arhitekta Dragiše Brašovana predstavlja jedan od najreprezentativnijih primjera međuratne moderne arhitekture u tadašnjoj Jugoslaviji. Ali Beograd 30. godina nije gradio samo zgrade, on je gradio novi stil života. U knjižarama se kupuju najnoviji naslovi na francuskom i engleskom, a ono što nije bilo na policama, beogradska elita naručivala je poštom iz Pariza. Knez Mihajlova ulica se transformirala u trgovački centar. 1934. godine svoja vrata otvara robna kuća Tata. Bila je simbol novog vremena, blještavilo izloga i moderni artikli. Na mjestu stare kavane Albanije izgrađen je 1939. simbol modernizma, Palača Albanija. Nakon nebotičnika u Ljubljani najviši neboder u Kraljevini Jugoslaviji. Sa svojih 53 metara visine zgrada je dominirala gradom. Bulevari i ulice su se širili i modernizirali. Prava kruna tog uspona bio je Beogradski sajam otvoren 1937. godine. Sajam nije bio samo mjesto trgovine, bio je to prozor u svijet. Pred sam rat grad je disao kroz 476 gostionica i preko 200 kavana. Statistika nam otkriva zanimljive brojke. Beograđani su godišnje pili 9 milijuna litara vina, 6 milijuna litara piva te 2 milijuna litara rakije. Zbog tradicionalnim bifejima i narodnim kuhinjama nicali su luksuzni restorani i hoteli. 1925. grad je imao oko 800 automobila i 350 fijakera, no do sredine 30-ih motornih vozila bilo je preko 8000. Da bi se toliki promet mogao odvijati, Beograd je morao premostiti svoje rijeke. Podignuti su grandiozni mostovi, most kralja Aleksandra preko Save koji je povezao Beograd sa Zemunom i most kralja Petra II preko Dunava koji je Beograd povezao s Pančevom. Most preko Save se uzdizao kao simbol modernog doba, oslonjen na dva monumentalna armirano-betonska stupa. Njegovu smjelu konstrukciju držala su snažna čelična užad, dajući mostu eleganciju i snagu u isto vrijeme. Gotovo godinu dana kasnije, 5.11.1935. preko mosta je prošao tramvaj prema Zemunu. Upravo zbog toga u narodu je postao ubrzo poznati pod imenom Zemunski most.
Grad je dobio i najveću garažu na Balkanu, glavnu poštansku autogaražu kod Južnog bulevara. Beograd je postajao brz, bučan i dinamičan. Kulturna scena Beograda u međuratnom periodu bila je u punom zamahu. Beogradska filharmonija osnovana je 1923. a opera i balet doživljavaju renesansu zahvaljujući velikom valu ruskih umjetnika, koji su bježeći od boljševičke revolucije svoj novi dom pronašli upravo ovdje. Zabava se selila i u mračne dvorane bioskopa. Do sredine 30. grad je imao 13 modernih zvučnih kina. Publika je bila oduševljena filmovima, a posebno ruskim ostvarenjima. Duh slobode osjetio se i u sportu. Nogomet je postao nacionalna obsesija, a 1939. održan je Beogradski Grand Prix, posljednja automobilska trka ovog tipa održana pred Drugi svjetski rat. Predstavljala je simboličan kraj zlatne ere automobilizma 30. godina. Paralelno s razvojem kulturnog i zabavnog života, Beograd bilježi snažan napredak i u obrazovanju te znanstvenim institucijama. Otvarale su se nove škole, a sveučilište je postalo najveće u zemlji. Osnivaju se novi fakulteti, medicinski, poljoprivredni, bogoslovni, a kasnije i veterinarski te muzička i umjetnička akademija. Znanstveni instituti poput histološkog i patološkog dobivaju moderne zgrade, a 1926. grad dobija svoju sveučilišnu knjižnicu. Radilo se i na poboljšanju studentskog standarda, od otvaranja studentskih menzi do modernih domova poput kralja Aleksandra I. No, politički sat je neumoljivo kucao. Nakon atentata na kralja Aleksandra u Marseju 1934. kojeg je izveo Vlado Černozemski, pripadnik unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije, kormilo države preuzima namjesništvo s knezom Pavlom. Vlada Milana Stojadinovića pokušava balansirati, vodi politiku industrializacije, ali i pomirenja s Hrvatima. Ipak unutarnje napetosti ne prestaju. Konačno, u drugom mjesecu 1939. nova vlada Dragiše Cvetkovića postiže povijesni sporazum s Vlatkom Mačekom. Stvorena je Banovina Hrvatska, a zemlja dobiva federalna obilježja. U Beogradu se već tada počelo govoriti o stvaranju srpske Banovine, no za takve rasprave više nije bilo vremena. Svjetski požar već je bio na vratima. 25.3.1941. vlada potpisuje pristupanje Trojnom paktu. Samo 2 dana kasnije zavjernici su izvršili puč u kojem je smijenjena vlada Cvetković-Maček i oformljena je vlada pod predsjedništvom generala Simovića. 6.4.1941. sile Osovine izvršile su napad na Jugoslaviju. Samo 6 dana kasnije njemačke trupe ulaze u Beograd. Kratka, sjajna i burna međuratna epopeja Beograda završila je u vihoru Drugog svjetskog rata, a grad će nekoliko godina kasnije doživjeti novi, ali bitno drugačiji uzlet. Koja je vama najdraža i najljepša zgrada iz međuratnog perioda u Beogradu? Što vas se najviše dojmilo iz tog razdoblja? Napišite u komentarima neku od zanimljivosti vezanih za međuratnu epohu. Ako vam se video svidio, možete se pretplatiti na kanal, a mi se uskoro čujemo u nekom od narednih videa.